Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakutangira program y'ishengero rwa gatanu turi aha ahagutorwa Makrista Road omurembo rwambara ndi Boaz wa Mongolia nko butosha program y'iki tuyitana ha Radio 5 chena na mwenda katonyeza mushanje fama koruga rushere omutawuni kiruhura ekireki ntwenda kureba integateka government eyo kureba bemwe mbitongore ebihirwe za ministry bekahangwaho ahansi y'ibiragiro byarabero mu parliament bitongore ebi ntwenda kuyama ngo byetegereze tukorisa ngibyo kureberaho ngekitongore echa the Uganda Revenue Authority echo kikanchiraga ombanko o Ministry of Finance ekitongore ngecha Uganda Tourism Board chikorwa Ministry ya Tourism ekitongore cha UNRA chikorwa Ministry ya Works na Transport ebitongore byo government kebihangireho ekutegateka ngo basa okora ombwira okusya abanyegano obuhereza mbweno batahe enkora yo mutano ebitongore byahebwa n'obukiko buku birebuza bwa boards abakoze ebitongore byo bazana contract batunga n'imishara yahiguruho ngo barakusiye emirimo omumpereza ya government then ministries arekerwa policy formulation then maybe na oversight konka obwire bugenzire ebitongore shoti byaba bingi munonga abakubikoramo nabo biba bundi tabatambuza gemirimo when government yajangu ebitongore bintu byetenga yacheta rationalization katusigaze bituri kwetenga emwe tubigite emwe tubiho emwe tubigare omuza ministry ebya ibirigire so tubetune discussion ejo parliament nati negumizamo abukwa buri kitongore kitwenda either gita neki nar kuya onar garo ministry ntwantu hindura iteke lyabere litire kitongore echo so neri no yeta repeal na amendment so nho turi hire omurama gwite kireki kureba ebitongore bikubira acendere obuhereza mbuza gumaho nta kuhinduka hoki kandi shito tugenda tucendeze government obuhango bwayo ebitongore nkebi yo parliament kanimpango nayo turacendeza district nyingi nazo ezimwe turaziyaho then kabagarike bakatora nabantu basya ngone ba assistant RDC abwenki no shoti ntera steps ibiri omesho then tere mwe turugarike nyuma no turi hire kiganiro kitu reka bakuru babanze baramusya abantu tuina RDC wantungamo omwami Kadam Chungus Geoffrey tuine omwami Simon Nelson Basheja nowe chairman wa NUPU omarkazo ngai mangu chairman mbamutorana atamanyango naba mu appointing na appointing nyine omwami Taiwa George ni coordinator wa NRM omugombo renga rekazo nyine tolinawe John na rega busongora RDC abantu bahenda musyo bari munonga mudarita wito murungi yenda kutangira bona habari kutureba kandi abakurikiza Radio 5 erushere sime nakagishaka nanye kuzumuri yaba baza kurangurura enshonge ejo kureka akantu kakimunonga Boazi erizoba ankore yona abebembezi bende ngozona twasiba rushozi industrial hub era under presidential initiative rushozi ni shango muri district no kikamera hari abiharwe kandi iri mu district yambara abana bakurenga 500 bajware rizoba ahabwe miyoga ibabatendekire erimo ko kubeja erimo kwotse byoma kamadrasa nebindi erimo ukwombeka erimo kubazire harane hambingi kureka kinakunda kandi kingusimira president kutandika iki program kasima state house control ebendere kuru kasima engineer Raymond nabandi yes na Robert Wakanda yes nabona ngo twatumwineyo yasho message munonga this morning kaptosha hati babahire machinery ware urwigira ukorwa rushozi ware benke bakora hariya na standard yizuruho you cannot believe tabasa kukikereza ngo umwana umanyira vobo abutungire umeze mukaga
kandi yakora ikintu kirungi abantu baha testimony bona abamazire nka umwaka inyuma hatabatangiye gukora no kwekosa no kwabandi mirimo kiriya no bakwa opposition ngaba bana banywana bita abantu kiriya no bwakufika unateko kukikunda no bwakwa inamisho garamo acid iri kurye bihuriye nateko kukikunda nitabartse bona aba graduating eri izoba kandi nsima n'umukuru w'ihanga okuto program ejo kugira ngo umwana naraga hatine cyeno cyayine nebyeshoye ko nebyo kuriya nakibyona no buraro ndamushomesa neza mukaga araga fine skill rukusheti. Thank you. Yes. Kugira ngo abana bambatunge baraha kurugumu ikitongori ikubuza abe batashomere ko ari abutosha cha the Directorate of Industrial Training. And that chimanyisa ngo certificate ezo na Kenya nizikora. Right? Nekora mwihanga ryona nekora mahanga ga East Africa gona even oine no ukande kindi kitari nubwo ko washomere P2 wakora skill bakakukebera akashanga ngo ushyize ne qualifyinga ne basa okay ne geragera nisubwa na sinefo certificate wayongeraho steps 2 no bano ikirizo bwa katinyungu yargaho yazanka kahaya nari mu institution akongeraho steps 2 nana ikirizo no kwitsimba bwa minister ababe bwa member parliament even we president because na batunga equivalent yes niya ndevera baziremba ubujuruzi ngo abana abo bashomire gusha completely and it was a good thing. Very good. Abantu bahenda musi we bare hano orwini ko ine mtwe tari abutosha tindwele inkwenta ni ntaza kubontambara kunganyonta hano businge bwanje umukoro gwaba rubaya cyuro cy'urusozi nesangu mu rubaya Kashar South. I was invited konka kandi na ine mukoro in the same sub county rubaya umukaya the late Mzee Katanaka umbagenzi be Kano Robert Katanaka, Major Julius Katanaka, Robert Katanaka na Steven Katanaka. Bayo n'umukuru gw'abana babo babiri Junior Katanaka yana aswera kandi no muhara wabo Shididi nawe yana aswerwa so kandi Katanaka guna aswero witu aswera muhara Hilda muhara wa Delete ko siyampazi bakayija rubayo kukara kunkara basongora bitu so umukikuru gwanyesere agira tutaburaho n'abandi basongora bakuru tugenzera nabo Kano Sam twine hano Makenka kanone kurga Kiruhura kanone retired halo retired kanone utwatwine na songora katubura kukara yanyibi barere njya kurijuka so twagira umukoro murungi no hate gukiro n'ugendo mu meso konkanyo na gutorokaho habwa program and so aba bariyo especially engineer Raymond akubanu yabanyesere wakora presidential hubs na state house controller ni Basima umurimo gukora bayida bano murungi negongera ahayiraka yanjiriri nagambire engineer president kusorovinge bizubu nka kandi sente mugasta hand so sente zikujuku nyoni zahagera ni shaba ngo zongezebwe kandi na presidential hubs obwiro buraka in the wisdom of our parliament na government zirije harivo ya zone because you can imagine mu districts 13 za mid population kurenga milioni 5 nguzine only one hub here in Rubai. So kuba at least per district abantu basoko kukiwaho obuhereze ubukonka kandi umwana wanje wa nupu noguma no mutalabaniza nupu nguchamani byatora nuha bya bintu byo kutora no bukama bono wakubutunga muri ngo butunga mu ngo ogo wainarem wa mota sub county coordinator. We don't have that in our constitution. We don't have a position called NRM coordinator. Whether district funga no bahora. Home office ya national. No ngeta NRM roka ngatego hakaru. Home office ya national chairman. Kan office of national chairman ngatego hakaru. Is an ad hoc arrangement. No problem. Akaru bakatego. So now akaru for mobilization. Mama yako na soko kwa for mobilization. Ad hoc. Ona hokuyo na mobilization no biri NRM honk. Ogo wakweta coordinator mwangu katego kandi ogo wakweta coordinator NRM akaruka katego
ngweta kada onari bakanya kwindigira so abantu kuna butubine songa mubareke owarayeta kudimeta muryeho owarayeta cyaba muryeho tugenda mishi andi okongera nsonga egiye kuskiringa eminyeto yitunyo ohabuzo kwa RDC n'abari mu government abana abakutende ku hub za government bahego umuco guko banza okutunga imirimo mbitungura bya government umwana yakora leta certificate eji bagere mbweni ukahurumunanga gwa president tungumurumo akoko tumwetendikire ntumanya ka government ohire necho boys nangwa that is actually good but the primary one nukutunga that obunchecho butwine government even if you ask anybody number of jobs created in a single year nobody can give you an answer on kwatira chibo so abana banu habeho data habeho system iyo kumanya ngo hati buri subregion tukiza bati abaliyo bakora naba baliyo bakora at this scale abaliyo bakora lowest scale naba after 5 years we update the country utatatire program when we are here konke cyo tuko and nechindi izendagano tukora namahanga manyawumani kata Kuwait tukore research tugire bina abantu bangaba bakwenda bakubasa gukora nkibi then tendeke on purpose to exporting tusindike abantu bini skill abutura negotiate ngira kakurebeka I think that is a better way to solve unemployment maybe ka update kache abana abo okubarwa mu districts zitarukushana kubagarkayo ito bari mu districts ngabebembezi ndabakora associations n'abamwe batandikiye kutunga ubuhwezi bw'ibyo kukozesa kuringa bayikozesa time ryahika baba akanyire munonga buri kicweka cy'ihanga rya Uganda bari yabakora industrial parks kuzamu abaskiremwe bakeherera bakakora ikintu cyabo bakakiboneza bakatahona nahi barabyorekere bakibyoreka bakatunga katare rero bakatunga sente bari kwenda kwara yakora industrial hub manko mu industrial package amezi mukaga ebi yakora byona babiguza ni beneficiary then kwa kweza naza kwekozesa nahija mu nabandi tayo or coordinator wa movement barigire ba coordinator bingi babahereza bo assistant RDC izina ryawe nyine takarebere atwero tukabeke yeba rumtebeka sa program abagenzi banje binyina umuringo gumutaro na kada John kandi intangira abakutureba n'abakutura abakutureba Sky TV n'abakutura Radio 5 batwereza amana abo n'ubutugambira twega mbitwa bari hano buturiyo tugambira so bakutura kandi bagaga batureba batuganda mu mwanya namazima abengi twokibeye kiri kugira ngo nekiragiro wa uriyo mu ONC bakwereza wa assistant RDC konge nambe mpango niko kibire konka kirigirire umunkora rungi twakoze itwe akarura kabuire Office of National Chairman yabenejwe akarura ka president so kandi abengi performance kabanungi so ni nyangu nko behiri so mu mukamba mukorese mukago ko tere binonde bibiri okugira uti cyo kubanza okote kurinda akarura ka president akatero vote protection ato mungari no kwanda akarura ka president ekindi ngo mungari orinda ngo batamwiba so twaturuko kureba ngo president Museveni akaruke tubakayiba ogundo mu nito twenga kakuriyo kumutera akarura kabiyaruzi so mbene mirimo giyo twakikora twamutera akaruru wakakuma kandi tubatwiba kuba batwibira turaba kwatsire ko ngatwamye ngo tubaratwibire abo kuba konka masaka bakatwiba bakatwiba mu kubashikiro ko mu batwiba so nambe ni tete yango bicweke ebyoko aba assistant RDC abaye baronda aba tara performing yeje niyeje nambe yorebire etaba 100% kushanga abamwe batabaronda konga ni nyamu kibekikire nambwe ni ndabartsya abarozerwe no harmu umumu mutarwano ngabakisa cya mukama nabonu
nukiriza nawe boza giye yashaba kusasirwa kandi umutwashaba kusasirwa na Bible nekigamba kwarebere biwe akataku katanga urugamo boya akahoya yagira imico yagira imico yabaga turi nawe yajya ngo kwataha koga rero umuntu wo kwemera kutura nawe ngo kwari ikintu mutera sa program kisa cya mukama we batakumenya ngo ibyo akabikora bakibwa rero yanaje ukira government which impression nore mutera sa program omwe president Museveni no ko musasa at president Museveni aina bahabuze aina bakoza abantu kutandikira hawe kushuma kwika haritwe abego mwana no kushuma kwika hansi so emereme muri tutwa tujijana zo omwe ku twatagikozire nko kwesheme bane nekorwa bageterera mukama witu aho bano mu mukuru konka okukigenze nukoko kandi kino mutera sa program nyenda umuringo go mutanga kutabartya nywano wanje kwihana bagaruka mu roda RDC z'abasetinga tinga murebaga mchunguzi n'umuntu ombatabi kuhagira ni muhagira kandi mukunda kuba heine cya kutwongeraho yitwa bako mama mchunguzi na RDC umbika bushatu na RDC wa government na RDC wa media na RDC wa bantu batosha ikingu mukunda I'm humbled itwe nk'aba media itwitwe kukurunda tukubona abantu batosha bakurunda bakubona na government nayo yo kwisuka abandi kwa kuza kutunga ngo RDC nayo tweyongerayo abura ayobwa okumubarazinga kumanya ngo umurumu yatandikiriwe nukete ngo kuba no gukorwa mbweno shoto ekiyabe na ndobo byacu tungire yaheze konga ni kusima kuba kwa tungire cyo wabe no yenda n'ibintu bakumza muno bikora konga abandi abara DC bengi kandi ntujya kujya mu 20 turigiro mu karuru abengi abaye bari very friendly to media bona bakabimbo bona I'm not saying some bona bakabimbo kandi and good performance by the way thank you RCC asimwe owa Habat Muhangi oisingiro noha umsaiza wa Bishenyi Kizoba matini fura Cherere all of them were sacked so media kuba friendly to media it may not be a good key performance indicator for Kizoba Nelson abantu bahenda musi wewe Bowazi na nabari on program y'ishengero abo kutureba ha Sky TV nangwa nabo kuturikiriza ha Radio 5 Nelson Asimwe basheija ndizina ayitebenkanise kwisha kuyamba abanyakazo kubihaho ekizo cyaha Chetman kandi onkereze nterezo mu kinte cy'umwana mugamba na munonga aha kibina ecyange cya the National Unity Platform abebembezi twina abebembezi kurga aharengo orwihanga kugendera cyumwe aharengo urwa district so nuturondwa kandi tuhamubwa okwihaho endonda eyitukorondamu kugira ngo uryomwe noraba nayo mbajyamangu twatera karu so itwe endonde yitukorondamu nubakoronda ukurigera umukubasa kwawe batarebere size yenyindo bataronzere background yawe ente zumwino wanyu ninge bimwine konka nibaronda habwo kubasa so nkakazo district tuyine obwebembezi obundu kutwara nka chairman kandi chairman nuwo kuba ar supreme kandi nabana reportinga owa vice president owa region ejo eyarmu so yone reporting owa vice president madam Jore Mugisha then tuyine na nabebembezi abandi yona no mukwana murebaha nuwe nka wa mobilization ninga utkweta nkomugambirizi ahabwa district yakazo ebe binde byo jangu yaba coordinator itwe tufayo baba kweta coordinator baba kweta mobilizer baba as long as numukora umurimo gwa pati umurimo gwa struggle Bowazi onkirize kandi nga wikeje hwire orwa mukago rwahwire kakore ikintu cyamani naza side za kasharuku bakwanjura umukazi yanyanjura okay so nteka ngu nemukore ndijeriyo neija
then twaturiyo mu karuru kabeji ba Bishop nk'abantu ku bantu bona twaturi after elections buri wa nupu we na benaswera everybody nupu ningira bagira ngo twantu tugamba I am sorry at least gira yoka MB kamwe koko basa kubika ikintu so twaturiyo mu karuru kabeji ba Bishop Siwati itwenkaye niyo peace twine candidate konka twaba tugire kurondera obuhagizi omwebembeza kwasire kadi y'ekibine kya FDC kandi buzumazuma nyina masiko nyicyakare omwami Elijah Abashaija naza kurangirwa nk'umuhanguzi ahabwa kutwara obwagirdo president obwa Bishop Siwati University. Thank you. I'm sorry Bowazi tinkatega sanga jone ko ngana nyita kubuzaho umwami Nelson umukazi wa kwanjwe no wanka ekeri mbaga icyo nakugira kamutwaraga turaganza unywa cyane cyayi abagashara umukazi yamajuro turamaye kunywa cyayi nzaganira yecho babare abakutureba mwebare kandi reka tuzanshonge kuri yatureta ubuhango bwa government na nesenge zikugenderaho ntwenda tanakere bigambo bya RDC wa Mitoma omwami Chubuka Francis obanu beta moti kari nga chairman wa district over kari chairman wa district ya Mbende so RDC wa Mitoma omwami Chubuka omuramugu nagumanya so aine bigambo byatugambira katandike nevyo producer ninjira biri hehe bintu ebi nandi Kibuka Francis bazigatira wa moti abakumanya munonga bakanika kinemu dimi Semagudo waba uri Mubende wabuza Semagudo no manya ninyi Kibuka Francis ninkoranko ndi mujwekero wa president yo iritibwa Kaguta Museveni president of the Republic of Uganda chairman nam chairman G77 plus China commander in chief chairman NRM ninyi kumujwekera mu district ya Mitoma nashimirwa mnonga hakuba Sky TV hati urebana unondeba ninkureba konko bundi tinkureba konka iwe nondeba Sky TV cyandeta no kwejumbira ninganka zo mu program eyo kugamba hanshongeze ihanga ryaitu Uganda ariho ekibuzo kihango munonga kandi kiri popular erigenda abantu nibabuza government okuyaha ebitongore ninga agencies ekazitabura mu ministries nikiza kutuwera buzima government sekarugayo with a guided opinion ekintu kikaburwamu amakuru okurebera ha ministry ya works hariyo ekitongore kiba ekikugambaho munonga nekya yunura ko kugireba kitongore cyangu kibibaire kino mugasho muhango habuko nico kikura wa musente zikukira kukora hangu kuto empango zona zemukureba mu Uganda ziri hansi ya yunura konka kare zikaba nizikorwaho ministry ya works no basa kwebuza bwenci cyayikire bakatanisa bakataho yunura against Ministry of Works and Transport ecyabaruho nibo bakirebere bagamba katitoho agency kandi agency cyaba nomu buri ministry ya yendezare wazo ministry ya water and environment noreba yo NFA noreba yo NEMA oreba yo nebindi hati ekyo wakisiyo in yunura kachibenti kandi na nebyenyonyi gari zo mwika ninga ebyombo ebyenyanja byona biri mu ministry ya works konka yunura ebaire netwara senti nyingi kandi ina abakozi bayingi abakora ha mirimo ya Uganda munonge yenkutu ninyenda kubuza bakigarura yunura yagaruka omuwakisi nihaza kubaho impact nihaza kubaho umugasho muhango habuko minister wenyine Geno Katumba wa Mare Edward ashoborere banyayishengero yabagamba buri mwezi nibaza kusevinga
ninga kufikisa biliyoni 38. Icyo nikimanyisa buri mwezi, buri kwezi bakora saving ya biliyoni 38, wazigaitagaita umyezi 12 nuza kujya mu sente zikubasa kuri urugudo rundi munonga zineza maramu. Icyo ni manya nti okugaita kwa Yunura kukagaruka mu ministry ya works ubwo mugasho gwarebekere ogukora saving kikumanyisa nebitongore bindi waza kwetegereza munonga baina the same purpose eyo kusavinga habo kuba Uganda ina demand nyingi mbwenu mbyafayo byensi yo natinka shomaga demand ezikurugo mbantu zikaza omuri government nka demand eziri omu government ya Uganda erigenda noreba buri saha aroho ekintu ekisya ekikudemandinga resources kandi resource envelope ya Uganda tekabaire mpango bwe bakwenda batoho omushoro nintekateka mwarebere bibaire Kampala of recent abashubuzi babongezeho omusoro babagamba nokukozesa IT na babyanga batandika nokwedima bayebwa nokwebwa nti bariyo nibapangisa kandi buzima baine challenges nyingi abandi bayehozire nokwehora senti kunkaho kubagamba umusoro bagamba hakiri katumare ebiro tutakwigura maduka tureke government titukwenda guha kandi buzima bakayaho umusoro gwa graduated tax ijomba ire rukunyo ecyaro kiri rukunyo muri Mitoma niho ndebero mukazi nibamwita Mariam nasaba government garuho gitax abo kuba gitax kurugaho abantu babaire redundant munonga eminyeto habo kuba tiharo kikumukaka gukora munonga buri bakaba bakora munonga habo ko omusoro kunka hati umutwa kubukusesha agamba hati nimfaki ekikuru no kuriya no kunywa kandi hati abandi beba no gukora okutunga sente zo kuriya no kunywa bagaruka kwiba abakozire hati ekyo nikimanyisa ki twaba turi in limited revenue base mbari akurugo mushoro ari hake munonga twine kutamwo buriyo sente zetu kutunga miga as it is kazibenche kunkani tuzikozesa n'obwenje wazikozesa n'obwenje nizibasa kukora munonga abantu bakareba haro positive impact in regard to development hati noreba Jeno Katumba wa marazi emphasis now nagamba nagarura Yunura omu ministry ya works and transport niza kufikisa biliyoni 38 per month akuma akwetegereze ebintu no bokuba shomere bya accounts obota kucenga munonga no hurira buzima aineshonga habwenki nayenda Yunura egaruko ministry kandi government ebene kora kinesa aine shaji ezo kubasa kukora emirimo egindi o ministry hati ozena ministry ya energy and mineral webare RDC wa Mitoma omwami Kibuka Francis yahereza intekateka ye ntwenda twongereho kureba nza kutandikana John kwa kutuyamba government yabiriyemo ekikuretera public cooperation yakora obwira yakora ibintu bingi bakajya mu ministry tukibasa niki government iriyemwe even public cooperation eri kuteko kuhaburwa somehow kurugo wa PS or mother ministry. What is that discrepancy in your view? Kitongole cyone cya government kandi cyatiweho either iteka area parliament not by act of parliament nebindi byaterweho president oko watu kitongole cyone mu kikatebwa act of parliament bino mugaso muhango ho gukora kukera ebindi bitongole ebyabe bisemiriro na limited gukora mirimo niyemo rationalization enu ebereri mu corridors kumare myaka nka mukaga sofa because kabanza kugambwaho tulio tutakagire no mukaruru ka 2021 umugaso gwa manu gwa rationalization enu in my view
tukuru kugira ngo yongeze efficiency nari obuhereza bwa buko amino emirimo kuba kugikoramo muko buhereza ekigenderwa nangwa nikisobora nangwa cyo kuba cyo butaba cyo butasavinga sente zo mu musoro ekigenderwe cyamani kiri ahabwinganiza omu bakozi ba government abari hidara kusankera kwingana because umuntu narora omuntu ekitongole washikuriyetinga under certain ministry ngo ekitongole cha National Water and Sewerage Corporation kiri under Minister of Water and Environment konka noborigire aha wakuchukura amadara asatu ahansi nibakiza PS omusara nibakiza permanent secretary wa mother ministry same to yunura ya RDC anagambo kandi bine qualifications zuzumu naba PS nana mukiza no kumkiza qualification na experience no bumanyirivu na buri so ekyo kugira ngo kucendeza kuba wenda kucendeza sasanya ya government aho kutandikirana hamanyu because nyowe tinyine nsonga yona government kuba bane spendinga sente legally kandi ne spendinga through salaries because kuba spendinga sente nke msara nono enablinga omuntu kugira akayagira omunsaho akagira capacity kugira ikiyagura ekiyagura kagaruka kakiha omusoro ihangarika kuri ihanga nitekwa kukora kuba eyo nambe mpango yabanyihangire beine akasente kukuturuki akasente akono basoko bambakayiha mbuhereza babo bakuhereza basoko bano bakayiha mu products zabo bakuguza kunga nabo basoko bambakayiha omumisara yabo eye kurugo mu government nari nebindi bitongole so oyowe tindi muri yabo abo kugera ngo norora ngo abakozi manya ba ngo twenda kusavinga this and that yes kusavinga omukozi wa government kaliso agarga yagira ngo tferwa trillion 10 buri mwaka ati wahora ngo unura nenda kusavinga billion yokome bina egitere nangwa na 5% ya sente zikwibo kandi zikwibo nje manyisa ngo zibwa abandi wengi kandi cyo kora okutanga ubusuma nicumanywa because obusuma tukugira ngo buri aho no buhanga muno abakwiba mbamanya no kubutanga nabamanya so nyowe entekereza yanje negera ngo rationalization nangwa no bakwezere kugikora even no umuyonko omuntu no bundanta kuchukunda no bakwezere kugikora etahirwe mu politics nyingi yatahwamu ekitongole cyaha ni kikurwo kubojja korora akavuya akabeka le parliament weekend ne yehoire ahakuka na hakwenda kutera karuru atsevinje kitongole cyunna kiri kubojja enyuma yentimbe okabuza board chairman noha okabuza executive director noha okabuza line minister w'iki kitongole noha mbere nyabuza amani MPs bakorise okutonganira yunura babeno shote ni Yesu Kristo yes ma yunura wayemwa mu yunura waliyo rajukura hati first of all akabanza mu yora kandi asavinga gwira burengwa very good track record o semirire gariko kamanya ngo ngakachiko ka physical infrastructure ashe MPs bakamba koromi yora ndio ni gwizira no ba MPs abenje no bakar boss wabo ba MPs abenji no basuburo mulingo gumo na gutarugundi ubone bo bakomanya yora enkokwe kubahwera I am telling you aba MPs hati buri omo buri MP eino mulingo gumona byogundo gwa kusuburamu kandi na bamako kokobera but number 2 halo na institutions ezumwe ezagizire good PR kurwana kumakinga sure nguzasigara but number 3 halo ezinde zabe zine goodwill kurugo public kurgira ebizabende zikora number 4 of course halo rumors na speaker no bararigireyo jero cheizo akagira ngo rumors ezo zigwire ngo nibenda kujyo mukoti and indeed nyendo rupapara rumoru barutwalo mukoti kuba barutwalo mukoti nkiba cyahitwa abanya Uganda advantage number 1 o parliament abakungu nubajya kwiza for cross examination so tuleikire korora leadership ya parliament omukoti for cross examination okubona bakitabaza so rumors ezo so kugira ngo nguzire isolated aho kuba ibintu bya Uganda nibemanywa haloho nangwa na kitongole kindi kimwe cya sevingirwe weekend etandika abagire kurugayo basanga ngo abakubikura abakure kitongole they are very
qualified konka bino buzale na abandi bantu bamwe bino buzale na lane minister omwe for instance kandi lane minister tuwaronga tumba ona asaba ngo Kigali ki konka ule minister na wakali mu kugira ngo angu kigumeyo ati ni kisobe ngwenda gambi bara yacho bukozi ko bakigamba buri umuntu akima nawo ministries nyingi nizirwana kugira control renu ministries haloho wet and dry ministries musente nezitari musente ministry nebere yawo neyetwa musente konka sente 90% yazo nitwaro kitongole so osanga nabakobara ngo ligeno gatumba wa Maro minister works ono commandinga 6 trillion konka 5.8 of that trillion zira under honor so atiwe naiwe no sanga ine na body ine na buli chimo osanga nayo nka minister no mukwendo good no yenda no Ellen Kajira nyamba iyo niba kubeno ragira nawagira banange mukono yungandu bubi so hatu wagira ngo nanke zo muzirete hati neto ba minister nito tube boku bagabuzi but by and large taron songa ya mani yo kugira ngo basevinge hokuba kuba twenda sevinga sente gihanga aho kutandikira nta mani Nelson discussion ya rationalization of government agencies discussion ako banze abiri emiziro byatandaka kusurfacing I think inkubiri 18 aho but nawe herize yaba fluid yaba convoluted jo niko kuyagamba politics zimukiramu okugurira nukurwamo nogera ngo nyo kibuzo kinkwenda tubanze tugarikemo ekikuretera abantu bazo mu kitongore cya government bakora munonga nkendo goyi then ministry mutuba gukora niki what do you think is the problem katanishiraho bowazo echo kubanza ebitongore ebi bitakabiroho kuza kubiha o ministries kugira ngo bahange ko bibona nko bahangireho betongore ekigenderwa kikaba kiriki tukabana tubyetaga ninga tukabasita kubyetaga aha bwanje ni ntekateka ngo tukaba natubyetaga aha bwenshonga kugira ngo kuriya ahibyabire biri ubaza kureba zero departments hatu wakurebero katugiye ngo twakwese cyo kureberaho nke ministry ya education amazamagaringo cyaheji o ministry ya education natwetaga mu kitongore kindi ecyetongwire ecyakubasa kufayo munonga kureba ngo abana bitu tubakonera mu mashomero hati uniyo wabuze cyubuze iyo banzo yebuze ndukwiza ndiyo ninyombeka point yanje aha bwenji amashomero letse nkaga primary nervare gishomero bagenda bareta umwana ahereze senior 4 ahereze senior 6 atine na qualification ashomesa abana uburangwa kashomero bona bihayo first grade then okizari ya government eri amaranwa riyina ba diploma headchaine degree kongoshanga nkuba kuya third grade batere ngoma batendereza ekizubu cyona ihangeri ekitwisere boaze nabakutureba nabaturikirize twisurwe ekizubu cyumwe korenda ngo buri kintu cyona tukikozese nkidara ryo kutanguza ombyo butegeki so hati ministries ziriya kazahereze kwambwa zahambwa ahaba abantu bake bazahamba so kubahereze kuzahamba twareba okora kwazo kurukukemo nonga hate bitongore ebi no byizere bikakora baki no byizere bikazaruka ebitongore kubyahereze kuzaruka of course aba bantu aba obwirobwe byatandika bitakatandikirwe kwambwa ba mafiya batakatandikire kubitahamu no bare bizere bakabitahambwa nyuma konke cyo kustegana saha byona stetorire buwaze cyo kustegana sanibondo ecyo kustegana sanibondo byoni yacukonaho abantu bingi hatabariyo no barwana nangwa nkaba abashitamere atecho zibicitwine nabwogira ngo stwakino mwebembeza ro kureba hari Uganda so buri muntu wena kakushitama yakora ka project yakora ka nankace yakora proposal yareba tegene basakunda byaho kuriya agenda ajye muguza agisiga amashita gisigera agigambira tege mwenu
niyo ramareho buri kimwe cyone cya Uganda ikagenda omisho nicyo cyo kurebera bakarete niyoga kiyabeta kahwire mwaka haguruka ndijo yakora nankaye atinyoni ijana PDM atareke kwizana PDD na yeriyo neja so abantu twasakagize reba nyihanga abo kureba yahihanga nkihanga ryabo bakamanya ngo Uganda niyo kubereho abana bitu baroho nangwa nabijukuru do you hope inamasiko ngo process ya rationalization neza gukorwa ehwe icyendeze nshoza uhereza bugumeho hati wano President Museveni yayesereva ananka ba MPs ba NRM State House kuyabe nabagambira kwenda kubaguza ekintu yabajyangu baheza ku ebitongore ya government kubugara mother ministries ngo ihanganiriza kubanira savinga trillion emwe yesende ejo niyo yakoze reki niyo yabe nareba hati buwazi kamanze nkubuze omuntu oriyo nogira ngo noyenda kusavinga trillion emwe yesende wakereba oyine district kumana na mukaga buri district ebire ba RDCs babiri ekikumanyisa ngo wakwata kikumana na mukaga emirundi ebiri nibabari ba RDCs bibiri nabanga oriyo nonda kurwanisa ba RDCs bonka umushara gwabo gutakize baryo billion zina hata umushara gonka atari mu mashita atari mu kuwabo ryaho uhagarika wagenda hatu waronda umuhwezu w'ababuhwezu ba RDC wabataho buri district abantu babe ekikumanyisa ngo hata buri district ine ba RDC zibana abahwezabo bonka baryo billion ibere sente bari yabahweza bakwera nabo baryo billion zibere sente hatu wakwatina ukagita hibiri ukagita hibiri bonka no bakwato billion zo8 kuwabo kiryaho iwariyo nayenda kusavinga trillion emwe wakwata buri cyare cyo gurukayo hati babatakire gombora nabakishaza eyo icyo wito kikagurikayo akagomborera kamwe kajo taro moratorium kajo tubakataho bani akagomborera kamwe kati bane takizere iwariyo najyango noyenda kurwanisa ngo noyenda kukucendeza enshoza ya government umwaka gwabire financial 2023-2024 yeriyo neza kwendera two report ya auditor general ekanegera ngo ahasente Ugandeze yo kurundana oyereza amabanja ezo abensekateka ngo nizakorga URA nizukaziri trillion zo 10 aha trillion zo 10 tukaba twino trillion mukaga ezo kushashura ibanja then trillion zazasigiroho report ya auditor general yajya trillion zikumi nabaziba buri mwaka hatiyo oriyo no jyango nenda kusavinga trillion emwe konkane biba trillion 10 then bakeza kuziba ba anatamonge ogendo zahi bayombekirirwa rere bibiro musente zo mu musho your president orutongoza ogero tandata wanje muri jeho then ijakora ki twasaka kozera hakizo buke kibondo ihangarire ko tayibonye nda tukoso budakika uce dento zo break then kuturagarishe yonara disimba hakiri tayibona ogira ngo ahitwa hika twashikire a point of no return nchacha basika government igikwicendeza because no bahaba bakora mbitongore bitabana bitu ejuti middle class tabantu binesente tubine connections everywhere tuba kurgamba MPs tuba sponsoringa MPs tuba kutwara contracts intwache basa kucendeza government age itwintwe basa bakajya ngo cendeze enkoko asubano joti oyiciriza ya baramutera kucendeza government tubacire abantu babutosha kuba tucendereze ya baramutera program bowazi abagenzi banje basubmitinga konka amutera program nyori y'umukustayo so inkirezo muri Bible bamanya Yesu kwijo munsi akaba rahanga akaba ino bushobozi hasi yayahangire n'ibintu mbiyona akaba bine bushobozi konka kuyarebire abantu twaguma tugendene yasharamu yayohereza umwana we yageti iroko uture n'abantu abo oshane nabo utwaze nkabo uzarubona umunsi yabo
oyino amana ganjye konko yoreka abantu ngo nanyumwa ngo mwana wanjye warahanga nabasa kushikaho ngashikuka abantu kandi ogashobora umuntu basa no kubafera obo nabone oyituko ibi naungana impuro umuntu omwe a social media najya twonka ati Yesu nawaka atakatwaza atimba ni umwana wa RDC na ruba minister nanga ati imari umwana waraganiza kubona abona ati uri umwana wa mchunguza ukaza kutira umuntu zo kwita kongo mteye sa program kinani nje boneki he n'ibintu mwe bikorwa kugira ngo itwe abanyihanga President Museveni umwe atworeke umwere mwabwa bata bamwe nabamwe aho kuba nakoze ubushobozo mu bwako bayine kandi ubundi ubushobozo bwingi abuturekera ngo nitwe turebe nicyo mukunda kutwereza nitwe ngo turebe amani ajyaga kubasa kukozesa kuko akagacendeza akagaturekera icyo kureba mu tesa program twatugamba bitongo rebe nangu Nelson yabiye nureba ubundi kuba kubana bagamba uri umuzumu kubaremera mu gutagamba amazima umwana umuryango hatuwaza umucwe yes ntabwo tumuzumu konga nabwo umuco kuko waba kutureka ngo umuzumu ngo gwa burizo umuzumu guri mu kanisa politics rwa buri mu yonka rokoka so umuteye wasa program ibe bitongore byakamye nango mwene ito mwene bitangaza abo kuba ngiki John yayagamba ko kushanga ka director wa yuno nakiza PS omushara hati omuntu wo kutegeka ombiragiro niwo mukamawe konka ambientas no musinge n'undi kumwe no musinge n'undi hata kutegeka so obundi bwo kiretwa ki iwo kubura umukuru kandi bakaba niyo baha sendi nyingi kukiza nyuwe ekikumanyisa ngo heina mani ngaho kuba kubantu bagacendeza ngwino utsigaze kitinisa konka amano takoze iki amano tagayi umuteye sa program ibitongo rero kubyizire twabantu bireba yoni yaje ati ataba mu MPs wanogamba ko ibintu defending ayunura ati ataba mu MPs nore ataka yakoze ho muri revenue nimpamya ngo parliament yigumene mu yitwine unosote na American defending Israel parliament yigumene mu yitwine unosote MPs bitwekanga kinana harigana unosote arene yabari yo mu yuna unosote mu baka batari mu parliament abenyawe mpaka genda konka umutebwa sa program iki kurete cyo niki tumwe tugamazo iki bakweta corruption na shenguzi kwe kuregesereza hata buri kintu cyona ecyako bikijyo kutambira abantu buri yomo wona kirega kiri cyo kutambira we nari cyo mu Rwanda ondiju umutebwa sa program za he niki naza kwigura haba urikiza mesha bakubantu bakimanya okucondozo kwabe kuri mu Uganda Airlines n'umuntu wo gukikaze kikawerera kita wakishka yakishka konga nikimanyisa ngo hakaho amahane mengi ngo kugira ngo omuntu kandi nababe batabamana ku Rwanda nabo iki babe benda nabo iki babe babingiri konga bashanga gandi mani politique borade politique borade tukajibuza hatu wajibuza benaza wabena Jonas baho wajibuza numuhabana yibonawo najya tazabaza kundi televiziyo politique katonganisa senyonye na speed obwo senyonye kaina mani mengi yagira mani mengi konga ngo mana dia ine hatu wambuza icyakugaruka muri wo kuba wabamuzugura bano muteye wasa program nyana mwita abanyarwanda tumwe twetegereza ebitongo rero kubikwija naramani ebitongo bya government bingi nibija biri byo kujya ngo basa kwihaho omukeno kandi president Museveni nababirebire konga nawe ari nabakora nabo bajya kwita ministry y'inegi emerimo kane cumbagira kanegenda kubi kutwakwanga ho kitongo reki ubundi emerimo y'ikajya kuti kandi amazu mu mburi abo kitakubinga abo ministry batakora omuteye wasa program tokabinga abantu abo anataka takuta system era letere ministries zakora omuteye wasa program system nebeho konga system aba kugina fuya nabako bagira umbongo umuteye wasa program konga president kwa kukireba maybe ikigumire kwibero ministry konga cyo kwibero mu agency exactly ndio na orokenderanya rezo break kuri ya kigumire o ministry kwiberayo konga kwa creatinga hwaka kantu haka waba nyine ko kwawe nyo muteye wasa program
ngabaho mburiza natura kanisa kunga wano turaburi sati ko kwa no tura kanisa yo mucyaro kuri yo no buru bose ne we no we ne power zeza. So in other words cyo kuba mwahure a diocese cyogwe uzo mukakanisa kaje cyo mukakanisa kaje akakanisa kaje kogori yowenka kogo kare reka tukatuhumere mukake then tugaruke twakira na RDC inshongeze ndwe twazitandaka turi Sky TV rakari abantu. Sky TV irakari abantu. Sky TV yakuletera ekisya omuli burenge rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kake munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyo ine kukora tushikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omururembo Mbarara ninga tuterere sumwezi note mushanje 89 93 53 ashatu na mushanje ahori nubasa kuba uri mubusingi gonka isaheri eshitamire amahega gokosya Russia ezemire kandi NATO nayo ne kwatana biragara America yasabe kijinji amahanga ganda gahansi gakaferamu gamaka Gaza gamba Ukraine n'amahanga ganda gona iyo kuboshitamino kuremera umwe yoyona enseji nene yirukanga speed ya man nene bikuba mu nibingi munonga emihondano niyekize yo kubaho ebyo natwantu kubikuletera kurugoro kubanza poko rwa katano mushaje mpaka 8 zihangwe tukuletera makuru agafa omunsi yona omusky express show nanye izadi omushikatwa karahanga igambine wanyine omwana bakamo obusinji. Sky TV irakari abantu. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 chweka zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nunji nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakutangira ugu no program yitu ishengero nanye Boaz wa Mongolia program yigiri na Radio 5 ubundi kwa kuba nunda kuguma kujikuratera ubundi umwe rwa katano ndikawo taramuka wotini mu rahasumu umwe kandi uzana Radio 5 no gihuraho Radio 5 no gikwatera ha frequency ya 9 katonyeza mushanje fama ku garusheri
ndi Boaz kandi nyine batahibanje RDC bantungamo Kada Muchunguzi Geoffrey nyine Asima Nelson Bashija niwe chairperson wa Nupo Murakazo district nyine mukuru Tayibwa George ni coordinator wa NRM umugomboro ngari nyine mu amituri nawe John na Rugabusongora no NRM Tayibwa na kode kiganje ngaza kuzukongera mu cyuke cyarakora teho katwakira RDC ubwiro bwinji kwabare nshonga iyi government ero kwenda MPs tubanza kubata umukokasi nkwara ko mu parliament bagambe irakarama twatumereje no katumba bamara ajwikira government ngo tuyeho yonora MPs bagambira keretari ya government bajya ngo yonore gumeho barebekesa kubi government prime minister Katumba aha mukeba ngo umwetaga kokasinga this is unusual yabare mnonga bueno amazina neira kandi Muchunguzi Geoffrey RDC wantungamo abantu banyita Kada Muchunguzi nangwa nanye nikundi kweyeta yenda once again tangira batahi banje bunyina kandi gasima bari kutureba n'abari kuturikiriza aha radio ya Katana bueno arhe bintu ebiri kwizira mu bwire burwire bwine inshonga yabo twino bwire mu Uganda ubicyabe cyasha nk'ikiri mu buteka umukozi wa government kwakanisa government direct nebinda kabishisha nkana haza taje habaho no bwire ubwo abantu abatene good positions ponka barukunde ihanga ryabo hata hariho bwire o supervision kampe cyo kurebera ku ministry ya transport obu supervision naru kurebera emirimo omuyihanga yona yabiri kanzire kuba leta ho yunura haza ho inkizo uriburebe ujike ngo hariho ministry full haze mbere ejo hateriyo nehinduka mwegi batabakita Muchunguzi umukitebe yagomana yitorora umukitebe cya Braga yakore ubundi yabara kushyikirizaji bakireta turnawo bamutaka hariyo muka office karfane kandi hatagarika kuri kiri kukira bwena kikiriza yabanka mukayiba aho nonye tegereza hatege yabembera ecya kabiri aretse bakweta duplication kushanga ngo Muchunguzi ari ya rankeji Boazi ari ya ranke ya hifo yayo konka emirimo yibaru guidelines no mateka mbweno emirimo yibaru kukora ogwogu nugwenda kushana noguri mbweno bashanga ngo uru relevant narishi urukushyikiriza atugwo nywa bwanje kabene waruguma nimbaza kwiki kurebera nyimwe abaziyo tugizero mugisha owabera ari commanding officer wenkambi ya kabira harimo kenke obarigire kukuza akazumu land forces barabaza akazumu land forces abera izere kurambura no kwigura ebyombeko ebiri mu za barracks zo burengerwa izoba no geno takerwa geno takerwa hena iturambwire kushanga ngo abasirikare behiri ya Uganda abegire byo gukora ibi bya construction kombeka units zirimo rooms zikurumba 200 n'izindi offices ahari billion 2 rero niya by seed school erko barirwa billion 3 isente zagira kwa yitaka huiri akantu kakenyima umur Kampala waba UPDF batandika kugira imirimo y'ibakora hato shanga bakora mu maguru serious konka bagukora asente as pocket friendly hata ho relevance nturi kwizeramo hato noja kushanga ubwire bwahika ngabanya Uganda babuze ngo hagwenki actually RDC yes UPDF
umuntu mu gwiro gukora sente zo bakoreza nzaziri allowance z'abandi ba contractor ubu bahira umurimo abandi exactly now ekindi nimbasa kukigerageranisa aho system zezo tuteka kuhinduka hati nk'esente ezikuraba procurement wazigerageranisa n'umurimo gukorwa aha force on account force on account ari abatakurura karima ka government yayikwataramo no kugira ngo nkahati kampe kikureberaho kuno jangu nkantungamo ahinde kujekera umukuru w'ihanga katigere ngo rushenye bagiha equipment ngishaza ibyo mu byokore nguto kajara bakora nicyo kimwe na kuno municipality na constituency ibire zatsigara izarahama nababagena ka equipment rero kagira ngo bagera sente kimwe cya kabiri cya sente zituri kutunga bagira ngo bakoze sezo machine zikora nguto buruguto n'uruhu konka kuzupuje zahikaho ahabwa policies rero bagumana betorora round about kiriyo mu district umuyanga ryona nyenda kwe kintu cyo kurebera kwabere kutegura ro bimbi kutegura hati nibakereza nka mucunguzi nta cyanke cyo kurebera bamuhereza cluster project nk'ishatu buri project irimo biliyoni 2 hati zo biliyoni 6 iziya naza gukora umyaka 2 azikora imyaka 5 bacyohereza nka hati ngo UPDF muze nambore mutereze ecyayi ato meza yashatu icyo cywa kandi asentengi hati icyo nikimanyisa ngo omuwire obutukutekwa kutegura ebitugumire omuntasi nk'ihanga nibinge bikutekwa kuterwa mutoki ayibashanga bitakorage bikarebwa ngo byagere byakorage nyenda kweke kurebera obwire bwenyuma buhabe atakabereho yunura kumanya umugashugwe yine hakati ni bukugira Rwanda konka hati supervision yabereho bakashanga inguto zashanke zakanye nicyo kurebera bamwe bajya kano shot kandi twazagaruka kuriya konka habaho nkati abarakunda ihangari yabo nabone beyongera ukukanye nangwa na system zo kaze nati aha korengu umukozi wa government yahikiriza ibyari kushikiriza nazo kiriyo nikeyongera icyo nikimanyisa ngo bashanga ngo abakozi b'ekitongore nibingi for instance hata bakashanga kurigirira entasi kweri babari konka batsagara batano nabasa gukora the same work hatshika nkubuze araha amahanga ndikwirira kuhendera haraho amahanga ayi bari kusa robots ijo ubwa covid mukareba covid nonka umahanga getegereze agakuzire robot keyija itera kade ikwitsembazi uriyo mu rwire ikombazi gwawe hata hari hebi tukutekwa ebiri kwija nende gito yentunguka akamuhe nanyenda kucorrectinga impression y'umuntu munangiye mwana wanje wa nupu aya najyangu education kandi yungu neyitenge ikindi kitongore then yanakosa ngo amashomero ga private hati nyenda ko ngaba kutureba n'abaturikirize kwararuho ekitongore ekinkuteka mu kirinyi kikora umurimo gwacyo Ministry of Education ugibambarane nekora umurimo gwayo inyenda kuhabara ko mushomesa private schools government schools na government aided schools agwa n'amashomero eriyo muntu buntu eriyo abantu konka rukubangirwa government hamwe n'ibyombekiro government kaza seed schools n'ibindi agogona gariya policy emwe ya education hati education ya government ya extero cafeteria urukwenda kazo mu private akashomesa urukwenda kazo mu government na government aided ebyo byona ni policy ya government. Thank you. Oba wahikira kuriya oba wahikira kunu noba wahikira policy ya government inja kubeyongera John government ne barakenyene I'm sure president namanya machinations schemes z'abantu abari mu bitongore bakuteko kurwanira budgets zabo kurwanira imirimo yabo to fight for their existence and staying afloat sure so government ne bareke kanita
can it afford ibi bitongore kurgaho we bari muno ati president wetu nachama mutaine veto powers so okuba utaine veto powers nikimanyisa ngo buli cyokora cyona basemiri kukigarura mu parliament for ratification kandi yekatwamu kwenda kubetwamu bitakwenda still you need to go and do negotiations to so kugira techo na yanga like so many other countries hato botajine nikimanyisa ngo ekitakaboine ya insistinga muno is not so much interested obwate namanya we nachimanya mutaine veto powers okwana amangu this is not Poland nachimanya ngo this is not Russia, this is not namanya ngo taine veto powers ekikurwa mu parliament natekwa ku negotiatinga nabo taso kugira tekintu cyenda full stop natekwa ku negotiatinga nabo so kuba abora ku insistinga muno akaremeraho tukarora na negotiatinga nakozesa aganda ogundu mukono gw'ecyoma nkimanyisa ngo tali interested muno so obwe bitongore ebi obwasazo no process tekahoire obutorarora yabirgaho yasanali yasanko yabirgaho nkimanyisa ngo interest enso kubetali amane na so kuba habe haloho abamuleti ekitekerezo kinu kitarigira umuruwe kunga kuba bali convinced no izuka kaba convinced sente za speaker 10 billion 20 million haire ba MPs yes and akachirwana sa up to the end kadaga yagambe byagambere byamugera mu nebyo byamugira bazitanaka kano bamuziri kuzitanaka yagarike nyuma abandi yabahaneze kukira nako now issue ya ebitongole byo kurgaho neja kurigera abuli kitongole kurigera aha mukore yabyo no hakukebembera kandi kikuziriki ebintu bisatu nibibera determininga ekiraba saved abukuba let me tell you Allen Kajana ngo umuntu has very good rapport namanya koraga n'abantu public and everywhere across board no push job FDC opposition government ecyakora nakimana nita ekitongole nganeta abantu bakacurura mu parliament nita Uganda so many people didn't know about nita ariko inchijo gumshara kacheka mnonga John Allen Kajana no muntu ariko basa kujwara butsi akatambara n'ubwako rushozi n'abandi bazitambura nurira ngwaho ejo zero n'undi mu officier tukurgamu atakwira kabasa kafiwe so atabandi bazindwa batwara abana babaheru bakora she's a very good person nyuni ngugambire bikomanya she's a very good person so yunura it was expected kuneja gomo nita nobody knew about it ariko niyo akatongore bamwita nobody can know jimani baratekatwe no monyo gwento something Atwibu executive director that na board chairman is a very very good person, a very credible man. Alexander from Metoma is a very very good man. So na minister bari omunsi wa ICT na umutima gwa ya very sure na wabata kwenda ngwegende so wasanga ngo hati URSB ya masaka kaino gwiso iyo yaragara which was known to the public and doing better work than even true wani tegereza so nichirigira ha ibene korana out as a clinic URSB abantu abenje at least abantu abali mu middle class n'abandi abaturiye kitongore bamene bamanya services zabo kwandika company za yes nibamanya niho kwandikira marriages no hatebyo na transfer ingire babitominate but because of omuntu owakure kitongole ekyo no kwa kwesoshetinga na abantu kigaraka kirigera aha mirimo yobero kozere na PR yoine naho haloho ensonga ibire zinkwenda gamba yo kwanza nyenda kutandikira ha UPDF engineering brigade it is doing very very good work konka companies ezindi zunu sente zazo kuba nyingi kuba tuguma takushobora abantu bayitu ncire twaki abantu basokutekereza ngo ubundi companies ezino basomba kandi batari basomba number 1 UPDF being a government entity tekusasura VAT ya 18%. So every project yakorwa civilian company netandike 18% more expensive than the one of UPDF before anything starts.
in other words yes omuntu wamuhereza umuntu ngo akore umuntu gwa miliyoni imwe yes atari government yes nabanza hemtori 18 absolutely obona kinazero mu government so mu rugo gwa miliyoni imwe asagaze ntoro cyanane nebi kinana nebi wona ajya kusaba miliyoni imwe o UPDF ajya kusaba kinana nebi abo kubika 18 atagusasura first of all number 2 machineries zuba ko bantu ba leta nizo ziri dite free tuzusasura musoro za UPDF is kandi government mani ko ne portuari so machinery zero musoro iwe kuborga hano ngo nohende cyoma cyona kuri gaheru nosanga ka 40% yachugura halo musoro so izo sentence zitekwa kuba tuso kwingana either we agree as a country ngo to build the capacity of UPDF egumene tukore jamha I mean tukora works in case because aba Ethiopian no bakoze amahegabo hataje dawa mukure ya $5 billion ibali no bakora no the largest in Africa absolutely the largest in Africa na mahegabo ngo bagali no gachukora we either trust our sons and daughters because they have built the capacity amani bagaine ebutimba bakini we go that direction now have watch president bakora gira ngo rugudoru rukoro UPDF habache akimukira including in parliament akaviyo nikaimuka ahabache nikaimuka because kuri hari ibintu bye bahasa mu UPDF bahasa no dagusabo now you are coming ni bahasa no dagusabo okay you will come no dagido to tinyene from who there is a difference so kama so ba engineer bali yako badwire helmet zabo no dagusabo onoja gambiro tinyene bahasa but companies zinu whether it is Rocco hati ziliyo nuzuko no whether it is Block Technical Services mwana wanje whether it is companies dot services yitu binyeme ndi kumita yes hadi Kongo ne kole ngumanya ngudo za Kongo zito za Kongo za Uganda kukora Kongo zikora dot services ngadote nayo niyo mkama wayi niyo mkama wayi so hati endera John echamheru nyenda gamba hawa assistant RDC Can we talk about that later? No, just briefly. It is another thing we shall conclude with. Yeah, because we shall give a comment on that. Yeah, but before we give a comment, how come I have to you see, because we want to save money by merging agencies, I want to emermo yero muhanga outlined by public service. Ngwa abantu mutabatamu ngo murabatamu numba marite kizu kandi birumwe kero hati tuleshe kwa appointinga abanansi tuleshe kwa appointinga abasomesa nari ba parish chief kandi hati habache ngenda kuchendeza kandi matamu parish chief kandi parish chief mu constitutional that's second but most importantly RDC zubona presidential advisors zubona RCCs deputies na assistants bona na ba secretaries babo na majita gabo kubo guterana byona in the whole year tukumara 15 billion 15 billion now 15 billion one single agency of government rekunura spends 39 or RDC na gamba 39 billion one single month so hati tubine muzale tukugera mu government ereke kurukurutinga nareke kusasura emetwaro musanzu ne 12 chama rero si wanu ngo batabaka sente kabo because we are downstream we are downsizing emirimo area mu constitution emirimo area minimum public service structure every recruited to 100% because now we are 64 ko kecho tukumanisa ngo tongole dibuda sente tabukwata tayo takagiro Nelson na nkwiro wire uchabantu turitana tu okatura ho Rwanda obuyo buringwa business ejeri yo kujya mu ministry yaremwa rimwe hateje tugesasire abantu agumemba tunga sente hatuteye kitongore kindi nacyo temu sente kora umurumo bomba chikora batakora government ni ikora yona bowazi wandaji waje bagumana ogirete cyo kureberaho ngicyo kureberaho kunuya ingo kwa kuba oganiro mukazo kajoti twonga umukabaro turo kwa bikora obane birungi obane bibi tarigiro bashize mukayibana akora ki netari mbozo nungi netari mbozo nungi neberche mbozi nogeretire no wana nagoka Rwanda hino kwe kore bintu byayo konge cyagire ekikugerete rebyo ni kuyahira kucendeza corruption twicendeza nangu eriyongi wakireba ebyo nabyo corruption ahe koma kuba nyingi no mu rwenguzi no koma bitongore kuba bingi because byo ni cya yagamba ibyo ne bitongore byo kureba enyenyeri zose zadiho umuntu aragenda bareki bifike ajya taza twata ku kitongore iki neki nara twapanga ikintu iki
ikikora eri deal icyo kurebera umutebasa program baka nubwo bwa speed governor z'umuto ibyo kabiri deal mukama wayo moto kwa ngo kwirikanga ngo speed na hadi bikaze hano na no yabarise ibintu byo mu motoka eratiri SG something yes so umuntu nagenda bari ikintu cye yaheza kukibara akiretara government kandi ukuyetera government takucetera nabaye no kumurabizamo yatati wakirabyamo akuba you are connected na kuriya so ikintu cyarabu nayo noza gukora ki noza kutugwa kwa commission kawe abujya mu Rwanda biza mudiri yanjye kuko iki cyetwa system zo kuba zitakoraje abo kuba ntakora umuntu buntu iwe RDC ni Rwanda bizemu dire ginege hati nayo bowazi nkumenya makuru ni Rwanda bizemu iki neki kikuza kuraba mu system ni mutere ndinge bero mutebasa program kandi abantu batine sinte tubatera ndinge umutebasa program kabanyamakuru ba Uganda wowe nicyo gwenda kurabyo mukabaraberamu kada ati uyu level deal ushute nagambe iki ejo level deal ekino mutebasa program hene bintu tu nosha oba government ne tusinge bwingi etwa no bugabe bwingi buriyo mukurabza mu ondije cyakuba nayenda umutebasa program ko mu office ya RDC yona ngo tu office ya RDC owitikigikanya mnonga yakushwe na RDC witingumanyizina cyo kutangaza ntabwo yashonga hati ni manywa ntunga mu kukiro wakazo ibintu nabyo kubikwiruka byende kukizamani konka ko kubo ine cyo kwenda RDC yakoreka ngo aina mani ngo kukorera cyo system wenkawe kuzo wanu na note kumureba wenkawe to kumutera na simu note kwija kumwerera note kada tiwe RDC hachibwe no muganira konka ecyakubera ikimarwa office obarumu obatarumu ushanga ikimarwa umuntu buntu so cyo wano gambe cya Rwanda cyo office ne mare shonga kikwetenga mu muntu buntu kugira ngo bwashanga mu director obo washanga mu minister obo tamushanga mu icyo cyakorwa note kumwerera so kuriya system zazibazikora kandi kikuze turakora no kugira ngo corruption ni hansi munonga abo kuba kene cyakwenda tini cyo kwendera muntu tini cyo kwendera muntu kandi nawe takura nayitenga kureba kandi adakureba umuntu muyambe kuko ko cyo kwitengera kumureba none yitenga kugira ikigambo cy'umuruga muri ki nawe yitenga ikigambo cy'ukurugamo ako office kuriya neba neye marira ekino mutebasa program ntwetenga amanengi kuko rwasi ikintu cyitwa corruption abo kuba yabikiriye mu ihango umutebasa program turiyo mpatizi atagona muzagiye turiyo mpatizi reba abo opposition bantu babiye kumanya ngo corruption nendware tahirire ihangiri kurde twisonda nensonda abasije abantu batero rwarumbi bitine mugasho kuko kubikwika abantu enguzi ero kushenshera abantu ero kubabuza urusingi bashaka kubagana akasente kihanga uyo muntu aho atwara bikiriza nushanga nupo nebi namane neba ne hagire nane mukizena ne mukobwe ko yanjye konka kangu oyemuza nguze tayo government yari kweto bagifubera no gifubera ombwenje bwayo ekajya mu twitage bitongore ibi yabihangaho esente zagende gimyaka yona mwene government kweri yajya mu bitongore ibi tubiyambere ngo kusenteka teka mwenda kubiyo hate sente za filime metakozirwe babanyuganda government bagifubera yayo umutebasa program narabata umutebasa program hati omukuru nateganisa umuntu yabara mukuru ari umugurisi hati yakutabura kajya twonka muzeyi wamanya utingani warenze utwarenze kandi warenga nyato ngo nakutira abero watera wabomye hati watura hasi ujya ngo nashaka gusaba ngo kamuzeyi watura cyahansi kandi ngo ndashimwe nakiga buryo nk'amamba yango uri muteze uri muteze nabo ukizaho yakutira ngo ndashaka ngo ino mwaka hati wetine ho rusingiro rubanje kaso umuntu abana kugira kuyo government icyo tugerengaho government e democratic nkayitu eya Uganda ko kugezaho konko muri ebizo bitubikubura kwiza Dennis ruga kurera no kugamba tukagirira kamutebasa program bato kutujya amagere niraka gutakajya ngo haturiyo ababusha niraka government negake twireza chance ndiju yo kugira ngo imwe abanya-Uganda kumara tutere muto kinga government thank you mware rekitashikiri so mu no bugabe kugaruka mukatwirutya nara mukatsimba kakumu mukagira ngo egi nenshobe
so nito tukagaruka twigarukamu mbere cyase yitwine kugira ngo twine government democratic somehow ni ikiriza umuntu comment katika cyati giki kiwaheruka kubuza ebone government abantu bagifubara ryari hati ninyendo yetegereza ikintu kimwe are cy'abajuru barkwita relevance hata rero tongone kabiri bishatu eburiyo mwari kushanga ayine cyo kubidufeninga konkaroho ebitongore hati agencies zimwe ezor kubasa kugamba bakateka ngo ninkombaza gwento musya gukwite ngo nanyabyo bikurebera mbira na ate icyo kimanyisa ngo dorema aha hati dorebe the question is takafubire government yo kuyatere kitongore cyagumza mu cyashikirize kibishimiye gukora kukira kitakikiriza mbwe nicyo kigumeho mbwe no ushimiye kufubirwa no ebitongore byo kurana barwanaho kimanyisa ngo bigumire bi relevant. Thank you. Dene bye batari kurwana hebye ebidosa ire bakubuza kajya tekini kihaga akaba kumanya no kukikurra hatebye ku kimanyisa ngo bihoirensha tugindine biri kugenda. Thank you. Yes. Tabana gamba umuntu kuba office abajomba cyita person holder kuko riho yijuka ngo hakaro office zinkwijuka abantu bebarumu zino mugasho ngo bakargama tota kumanyurumu jeno kahura akari military assistant wa president 7 kahura kuyaregereyo ya hatu military assistant abo hajona kutugamba na RDC jeno tinyefuza akari coordinator wa intelligence services kuyaregereyo hatu muhagira umwanya gwe aro no batao kamu tutu no ndo ni tutu po jeno rizuri okogira wakajibutera sa program wahura sho gabo nyita kumanya na RDC nayo office no shote karga tukajimanya ubutu wajimanya hata nayo kandi ka benefiting amno manya wenju wa no manya office mwayonga ko yarigereho Nelson ningira you will give it to NRM kugira ngo ekozire cyo beta self introspection heze ayitera muri okwetereza. This is not your cause timwe muri muza kutambira ihanga kurabira mu kutereza bitongore tarvo government ji ekarakasere abanya-Uganda emyaka eriyo neza kurenga 39 kandi ero kubebembera umukubatinsa umukubahindura boro no mukubaretera ebyo kushoma kubi okuyakubasa kugira ngo eyeteremu orumuri ngo hazorwo orumuro weriyone yeteramu rugenderire kuyamba ihanga na nakugambe na janti Uganda je okore hata noreba omuntu kakukora itwaba abatwiroho n'abazeyi omuntu kakura yargo myaka 9 yahika o myaka 9 kuza aha myaka 10 worarebera omuzeyi yogo ebinte bingi eva kubanu bakora nababana bishana nk'ibyo abana bato bari yabe myaka 2 nashora hera zuire busha no yijo mukwato mbere rogero twenkuru ninye Didas kumbo Nelson ajate ate Didas wanje nakushemererwa so hati aho ihangano hirya hika ishaheje ahabwo kugera watura agaraka kutebeza ninga kugera akujya so hati ihanga itukire turiya ihanga ahituye ne Shwenkuru owe myaka 9 so Shwenkuru we myaka 9 obwijukuru no bwijukuruza kuba kubana bwende meneke bwiza mujaha ngo Shwenkuru ngo hatege nyame yitwareta ndeyembuzi kandi yakame hati akiriya watkunga kanunga kamatapana Shwenkurege nembuzi yenye bambe ahabo kugira ngo Jona kayazibire nyama mu program ahabo kugira ngo Shwenkuru takobereba obyo yakame yembuzi ayicheza ajya enyame yakame agete yembuzi so ebyone bitoriyo ndoreba so embuzi yakame nehenuzi umuntu kakushitama ati Umuza Nelson you are protected mugira ubwa embuzi nkabiri mubiko ho buntobwe ko munareze mwakubareta so hati ebinte bye bitoroho bowazi ihangaho no hirya hika
ako nuko kagwe akatugwerire buri muntu we nangwe nanubwo wakorebezi aba ba assistant ba radisa batiro abarabize mesento mfaye ogo mwako guriyo nuguha ogo nago hine omuntu yashitamere namunonga abanyabutegeki hine minister yarebera okwariyo nko mwana wa mwana munonga nabasa kwiza kundaza kubi akatiskiminga atyo bacomureta nkatwako bwa assistant iroko shitamaho na nishtekateko cye kikafa so twini ihanga erwire skimazi kandi shwe nkuru hata kitandasa nyama yembuzi n'inyama ya kame buri kimwe cyone kiba kureta najya eki noreba omuntu yagwiro mizi omuntu ya Jonef mu yabanyankore ngo umuntu arwiro mizi nubu yakoreba irebe narukwata nagira teraniriza kunyamba hati Uganda shahegi niyo state yiturumu enyanje riyo netomera so buri kantu kona tukureba hatu twase tutandikire kwekwata hamaki tangiye kwekwata hamarebe so eliyona namagambire Boaz kukurabe kuryo kwetera murumuri tukwenda kutereza ihangiri nobasa kujya utangu noenda kusavinga trillion emwe oyine cabinet ekeyine ba minister chenana kuwabire nokora kaseseti yafuna kasese ine kufuna wagira ngo bongere wacha nana no ejo yona na cabinet president Museveni ari kwijaba president rukumuru wenda chenana na mukaga akagambe bigambo na hatko kumureba na wagaraka warebe byakora kajati we need to be frugal with our resources bwenki omuntu noza kuvuga hine emotoke eyagambesha he konka wenkaje ngo tube furugo hati ayine konvoyi eri kusiye motoka ngakenana omutabana ayine konvoyi erime motoka 10 omuhara ayine konvoyi ogorukuza kwesi mantungamo erime motoka nkarukaza hata nawe nayisha agira ngo yitwa abanya-Uganda ngo twakwata kuchendeza so Nelson n'abana batandika kumara bariyo mbareba TV eje mbene wagira ngo mutano wa president ayine motoka 10 ndomangu tuzire 10 muhara wa president ujya ngo ni motoka runana motoka runana mbene ndabana program eje bagitware nikahibazo boreke ogunara DC no mujokero wa president akugambire konvo ya president ari motoka zinga zazitari nkaga kigamba muzinda zebikwazi zinga zazitari nkaga kigamba muzinda wareba aha ba president 10 mu Africa abari kusinga yo konvoy za president Uganda za president ni nkaga ezo mutabani 10 ayine zinga yoryo munyamakuru mutabano wa president ubu yabara masaka nyunka areba 10 wayine zinga yiwe zo kumanya zazitari 10 umara ine runana ezamtabano wa president za nyonka areba 10 iwe zazitari 10 ayine zinga so hata ngwenu konka ayine boreke kare hata kampende stajire mu bye obano runana obani 10 nangwa no yakuba yinita nangwa no yakuba yinibiri wachereba ezo zona neshoza erione ekoraki erione egendo nisho so twanda kuchendeza eshoza yihanga katugene mpora Nelson haro president omunsi yone yorukumanya oyina bana bakugendera ari piki haro president omunsi we nayina bana batakumwa no leader of opposition in the convoy motoka mukaga CDF has only 3 cars so hata noreba meiso no other answers wambuze bigumereta ine answer boreke president wa Zambia kuyabire president aba noreba Africa bicyatwiragwiza mission cyo cyatwiragwize n'imitumano n'ababa Zambia bakakopa Uganda bagenda bamuhandikira ngwebe motoka byone birumwe byibukuzire ngo bereke twakozere diru turiyo twakorete motoka nski yajata eze motoka muzereke nyoni nza kugenda munci niza kugenda mu nkuru nyoti inkumanya yowano mumanya president we no mu Uganda I know rather mu Africa I know na mu East Africa je motoka zibagamba zine emotoka zibagamba zine but I had a talk show with him on one of the radio stations boreke is the parliament UGH 6 vehicles boreke senyu nyeze motoka nazeha
manya kugira ngo zinwe senyonyi tukumanyisa ngo shikire borekere kugira ngo senyonyi karido of opposition aine convoy ya motoka mukaga eti chugwiri Nelson mechi nkunda nyenda muri leta yimusiraka deno horekereza deno ijogara kemo icyo mukufana mbuga bakampa miliyoni 5 yabara kuzireba nkikibi kandi azihirwe commission ya parliament eyashitamere lawful atazehiri now Jore Senyonyi aine motoka ezahirwe parliament hanze y'ikiragiro wego encheza atakuzireba nkate manya hatu bawazi ate iki cyampu kandi hatu wakwata mate wagashwanjanishaga ahabwo kuba bawazi yes echo cyari nchakare Senyonyi kwarabe prime minister nawe takuza kugenda umunyonyi manya ya government noreba nobagera ya polisi nobagera ngo wibohekere none yerekera ro mugongo to mugongo tabyama kabata kandi kantagara kamuchubuzo kawasa zabura ati kantagara kamecha Senyonyi nambu okay muri munangiyogu nubabegesa packaging y'icushu nicyo wahora yagira ngo hariho noine convoy ya motoka runana hati nayo baramurebera nango ari umuntu arengeze nango kushutamo motoka yabo so hateke konga kintu cy'abanyayuganda ntibakimanya nyenda ko ikindi cyo kureberaho ubu ikintu sa Bob Wine yaraba hakwita hariya kabohe akaine convoy ya motoka zitaransi ya 30 uroba rino ashabo bwa presidenta nangwa na extravagance hati y'abana b'abantu peyibeine including bakamabogo kusiba amezi abakusiba amezi bakasiba burham nkabahirwa bakagwa senteze y'ihanga rya Uganda esho bakari cengeze bazakwezi bakagumana bazomuhane muna hakwezi so konka ekirungi cy'abanya Uganda bona bagira umukushwera yes nangwa hatubona umukushwera nubararayo now ninyenda kuganda abanyayuganda b'abaturikirizi n'abariyo ndibatureba bine capacity yo kucenco y'ikirire n'ikitariki nicyo kurebera buri myaka 5 habaho akagegena ko kucencora bagaruka berunda babara isi now hariho ibintu ebitukutekwa kutekatekaho umunonga gavumenti yitu ya NRM cyayo kwabaho enshonga igiteboringa ngaye ahameza bakitameza na hateke kituri ntujuma no kuturi ntitera mutoki noriyo tureba na wayine tokeye konga nori keretse na wayine tokeye nyo muntekateke yanje ebitwabeire ntukora ahabwembera yitwabe turumu erukwetenga amatembezo tuye twija gukora twashikira muri kanyina do you get the point now hariho for instance Uganda erigere hariho habo restructuring system ninyuka by then kandi komisini ya one obaragira IMF na World Bank tunote kuchendeza abasirikare muteko kuchendeza aba nkebyo umusapusi yes ebyo nabyo tukabirabamo hati turi ya level turi kukozesa esente zempa mushoro wa Uganda omukurumbura ebyentasya no kukiza abantu buhereza kimanyisa ngo haba haro akahengeri akari kubaza kugira ngo kashisha resources ko kigaza to kuza kari wigaza kenshi katwatwamanyire ndoboro apana gwara DC are you saying mukadi meeting nka government ngo bushumanguzi bwabarimo kwena habara trillions zikuma abantu bakaziba mushobora hati ahabuje mutacungura yo ngitana tukajya ngo we are on the way to recovery hati hariho statements is wild nka hati ochitintu sa IGG kwara yakoze nk'igi statement nari yagihandikire inenewe no office of government manuko hati ejone you never contradicted him no ejone shouting contradicted her konka esente zibar kwata abantu bakazigarira no kuzigarira nonye tiyerza ezo tine report inarebere bagiye emphasizing ngo kabanyamuhore mukajya nizinga no kako bara trillions zikubi mucungura zinga no azarorebe kinkwe na gutumanya
bayiraho kurwanisa corruption not even 500 dorebe ma corruption te kurwanisa bo muntu omwe corruption ni twena twagirwanisa hatu no urasenyinyi wahurire motoka zayine hatu ajyaho atundami yo no mangu paka ya parliament netekwa kwebemberwa bo opposition narabahabura government konga weno kuba yatera kerera teki nakireba agaruka amirwe sonko wango konga reports za parliament beitu reports zankai hati reports za parliament ma resolution nanjye warakazo wahura statement yakora ababe barete kitenzo ngwate nanaza kumukwata agaruka aburumya nyenga ngo no opposition mwene koko ekaneza kuri we kihungu mukameka yagoroga tukanyije kushare nkoko yazo umuntu y'ikitara mbwenu ko yahereze yaringuruza yagetaye bambe tubona nabari ako akamango nubwo yatari gwa cyumwe yaza kurenganiza kuri baki aba opposition n'abakoresha rasama bare ukashangwa n'ubwo barwo mu iguru ebar gukora buriza government ni bireba konkani tabatakana tubireba thank you so tumwine chance yo kubiha abanyayuganda thank you twine ekaya hoteli na hotel nunyeneshangwa kamukuzi nabaturebera munonga on program yiti ishengero bine cyayinungi bine byukuriya birungi bine garden za gukorera mukoro bine accommodation nungi bine live band bursande mwene tungama yo hariya kamukuzi orebe birungi bitaha ekaya kuri set hotel bomba bakuturebera munonga kurango twagendaje mu studios nyine RDC wantungamo kada Muchunguzi Geoffrey nyine mukuru Asimu Nelson Bashija nyine umukuru Bataywa George nyine umukuru Tornado John twazagara ko mu studios tugambe ebugambo byo khendera nanyenda tukore comment emwe haba assistant RDC urumutaine dakike mwemwe ukukorecho Nelson ni wanu fanabo mwitandaka ubasini narore burakwasima 1 minute echo kubanza mbwe cyaca biriho nico baho oinjereze manze ntabarasye bamwe abantu abinkumanya abanywana banje abeririro bukama nka gashomu obedi na nomushiki nabamweta Patricia Joke arire obwa assistant RDC bwa Kore district kizere so konka cyo omazima gargo omuyihanga ashitukubanju buhatiriyo nturumba trillion zikenda na munana ashitukushanga ngo budget empango negenda kushashura amabanja amazima gariyungu kigwerire kimwe because ka district kamwe ka kazo akokwetaga RDC yomwe okakateka mba RDC zibana oriyono kwate mishoro nogigatara aha bantu buzimazima kigwerire kimwe namwe kogere munyewe nka hati government yitu eyokwendeza ihangeri yarari ejiro ebe byona ntuyihaho nitsavinga esente zo muhiwo mushoro people power our power George so you missed out abantu ambako bambakoresha kwiyaho umwami Nelson cyo kumuteganisa nyanga utaketegereze roles na responsibilities z'abantu abo nicyo twagambireho ihango bari n'amabanja abantu banjibwa abantu Rwanda entasiye kwingana ki kongana gusti twetega gukora kugira ihanga kugira abakora twagumaho twabura kugira abakozi bokora ihanga ngo abantu twenda kucendeza inshoza yayo nite ababa abantu kuzamu bamwe hatu nore mutebe sa program RDC nga oyironga kada Muchunguzi zo gutwatu na wa abatsigare mirimo yabo ubwiro bwingi te kubikeza kutungo bwire bo kuzomba tukore cyo bakweta mobilization so kandi NRM mtuketenga so abantu babe mingi nicyo yebe inorene biho media munonga biho muri two mu office of national chairman abakuturo mbantu munonga kugira ngo mobilization twantu mobilizing NRM tube twina tukusinzira ngwero mtevansa program ni tekateka ngo ubwiro bwingi appointments zandi zije nari emirimo yihanga yanekoro ahabu kuba ni tekateka ngo umwami Nelson cyakwenda kugamba nikina nagambire cyo kugira ngo yihanga ari neshoza pango so terisheme yo kugira abakozi eshoza natwagigira
ntubasa kugira bitwacendeza konga hina bakwetenga kongerwamo so ihangate ruguma ryemereye ritine bakozi ngo abo kugira ngo twinesho za mpango kare buturumba kore bukoroga kanoni babare kutureba Nelson konka bowazi ba RDCs tubire ntoronda abakora mobilization n'ikibina cyena yaremu ninga tubire ntoronda bokora abanya-Uganda. Thank you. Eyo ruling party yakwaba ubushobozi president Museveni kandi chairman wa NRM so icyakuba nakora nabana chikora ka president kanga chairman wa party ya NRM. Thank you. John tuhendere program icyo kubanza tubakwire niba tubakwire bwa standard nangwa dera tereka kwandura tereka kundi ibintu uko ukundengereye hadi orengera kwa standard nangwa mbe ndio mbako bakupulidinga mumpere nanka nanyo nangwa ushobora no kuntwara yukweza uko daja hani n'abanahire abagiremo abandi banywana banje abangire je nakararagayise kuntwara yo mu bampereza nyine bako ba deputy ngo ba assistant nango hati nyine bagana banje abandi hari abagwangire and they have genuine reasons mwana wanje umushugujugu kadaru ishera n'abandi no problem tujya kutunga abana batatu government teso kwanga ko habante mirumungo kubona bajibanza government teso kugira ngo because we want to reduce expenditure ngo tutataho baradisi hero nye comments zanje hari icyo ni ibiri abantu abajomba kigurikira hati nturo kurutingo mutwaro gwa maheberera umutwaro baradisi bisatu bateza abantu urwaye nturo kurutinga basomesa ngo 12 passing ya police 15 kabari buri mwaka nonorora muzeyi najyayigo so government neguma negenda nyo nimba nyina RDC yasimwe ntugira ngo government nekora 24/7 yo negumezamu so ohireho urukendera yes kandi kirunja aba assistant RDCs bano kubaho kaba nasare bed yo kwihamba deputy na fura abo kuba ba RDCs habe hariho muze gugumana babuha aba besimbiro mu karuru bakago including na RDC guno mana we kuje promotion ye kargo mu karuru akandi deputy wanje ashikanye tsindirinye na bene kwirebona mu region yanje je atorda se bomo dashikibire mu region yanje ubuna benshi toro region ni kole Maria 5 inkoro ya office of the president akali very good RDC wanje ko katakagireyo akali deputy issues ziri mu nibiri issue number 1 abana bano mbahiro bwa RDC wa deputy RDC mbihiro mu office of national abenji nba coordinators ba district office of national chairman mwamu murumo nabana babahiro mu office mbe hari katwire pole behiremo na DP office of the DPP ba muha officer abana bano bajya kujya hamajenyi nabajya kujya hafu batandike kubarora nka RDC bahire mutwari 10 mutwara 2 omusara gurikirana na gumuna kasanzwe government mubongezo musara last year on the same najya kuba contradiction impango kugira ngo abana baragarika ONC nora aba deputies ababire ba regional coordinators ba ONC bona bakabaho ba deputy apart from one of Shema now hati aba district bona babahire netulindi byo mukaruru na abana baraje mu offices bajya kubana no expectinga kujya mu offices kandi already zirimo abantu it will be a very big contradiction tugume Alphonse Tukaho nabo bari kutureba ndi wano bya musime kadamu chunguzi tuhendere RDC mbweni nyombo funze emyaka naza kutse mwaka ndi mwaka gwa 10 ninkora mu office ya president emermo iyo mu office ejo nemermo mingi nenyima ho numwijuka haka hariho ba mobilizers mu office ya RDC kikacho cyorobya abantu kubagamba mobilization abo bayimukira hati tuyine aho kushanga katugere ngo hahariho ahafumukire hataba bateyirimo no kwigaza ikifumuka cyeniye no gutukimanya ba mobilizinga public twena tukarwana sobworo twena tukagira entasya no yakushanga ngo ni kigeragerana sa ni mpendera kigeragerana sa no kwakabana ushature mpimbe gumire watamu empango kaje tumushatse empango yonga noria watamu biriye byarukushongora kagoma akatamibena naraka kubarura iki naraka kubarura mbene zirizibetembo ni shature mpimbe zazirina no yinemwe urushatize mpango yonga
kureka abatayi bita bo opposition abahagera narisha bahabara government berarikirire ngo hazaye abantu bengi baza kumura abantu amisho babe involvingo mbientasia dene bisho byabo yabaraho kuraba kandi amatsiko ntaho ntugarukwera konka abantu baza kuyamba kandi baza gukora icyo bashimiye gukora kandi ayi exaggerating na yaje wanushongo RDC natumwe mushara kwinga no gwa deputy ugahitaho no gwa ubateireho ushambona nebinganisa rero kibaza mukana rero tunga ansegwiri abanyayuganda nabakumanya mubi wano gukora nakatemba twakusima umukuru mucunguzi konga twitiriza gamba hari kisa cyamukamo RDC watungamo konga twenda kwibaza aba Ekaya Hotel abakuturebera mu program eji John Ntwantu tekwa kwendera program ya chikata nitanezo so kisacha mukama next time Ekaya Hotel ni hotel nungi zayoka mukuzi yerebere buri kimwe imyanya yo koramu emikoro rooms nungi aho kurara restaurant yo gukora bwa chamushana chansya n'ubundu byona live band ya Bursande byona nebya Ekaya Crescent Hotel ntwenda kwebaza RDC wantunga mukada mucunguzi Geoffrey okututayira thank you twenda kwebaza Simon Nelson bashija okutayira twere na muso abanupu twenda kwebaza najya kubasanga bari ahero omukuru wa George okoroga omungari wabare kutayira umwamito na ujo Johnny wabare kutayira ukosha kuba uruho ahabwa shoyeji and nabandi bowazi twenda kwebaza DJ Kanyama kuta program eji Radio 5 twenda kwebaza technical team yitu twenda kwebaza producer witu umwami Didia until sabiti erikwija munare kurungi ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu